Hakaniga por ngila IT High Deputy Commissioner bat kumju ru SP jongka East Coast Hills bat SP jongka Shillong City bayakaniga rai na du lasai menmit prabaje bakin pentrekam bat ru ban pentikna baka total lockdown kan long ka bat trekam habaro kawai ka East Coast Hills District. Hakabedai bat ka jing eye injection kabangi ong ka vaccination drive hakane ka por total lockdown kan yad kumbajuyad tambah ya ki details SOPs restrictions nakaliang jongka district administration East Coast Hills kin sale ya kapadon kam